Evo danas imamo u Živincama predizborni skup BOS-a. Malo na drugačiji način, prošli smo gradom dužinom otprilike kilometar. Niko se nije usudio od ostalih političkih partija da kao mi prođemo gradom bez bojazni da će nam neko reći ružnu riječ ili bilo što negativno uraditi. To je zahvaljujući svemu onome što smo mi uradili u proteklih 22 godine. Pokazali smo se kao jasni borci protiv nepravde, za interes građana, uvijek smo ukazivali šta ne valja i na koji način treba uraditi. I evo želimo i u Živincama da napravimo ono što smo radili u gradu Tuzla. Da gradska uprava, gradsko vijeće, odnosno općinsko vijeće u slučaju bude hiperaktivno, da maksimalno da svoj doprinos kako bi bili što više korisniji građanima. Želimo dakle ono što je BOS već uradio, što se pokazalo kao moguće, da vlast može biti dobra, odgovorna, 1567 tačaka za jedan mandat i 2119 materijala i odluka koje su donesene da prenesemo i na Živince, pa i naravno na sve ostale opštine, gradove u Bosni i Hercegovini i sve više nivoje vlasti. Evo i to je poruka sa ovog skupa sa kojeg želimo da pozovemo građane da izađu na izbore, da ne nasjednu na kampanju određenih, pa mogu li reći režimskih medija, da je nepopularno izaći. Možda to oni rade nenamjerno, ali onaj ko ne izađe i ne suprotstavi se lošoj vlasti, ne da svoj glas za nekakve, naravno, promjene ili protiv loše vlasti, on je glasao za tu istu lošu vlast jer nije svojim glasom dao mogućnost da se nešto promijeni da bude bolje.